sibingelele kuyiseni kuyisabatha sithi mina sabatha mayibenhle kwabangcwele siyabingelela uMfundisi DS Mhlongo sibingelele isiqubulo sasezulwini sithi mina sabatha mayibenhle kwabangcwele siyabonga amen siyabonga kakhulu uMfundisi namhlanje umhla ka-12 kuFebruary enyakeni 2022 inade 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni siyakuthemba namanazareth asevukile kade sisathandaza umthandazo wokuvuka sekuyisikhathi siyacabanga-ke manje ukuthi sekuyisikhathi sesiyakwazi ukuthi singene siqhubeke naluhlelo Mfundisi sisenkonzweni yamadokodo ekade sikhuluma ngayo ngesabatha endlule namhlanje siyaqhubeka khona lapho futhi sisekhona kodwa ke namhlanje sigcile kakhulu enhlizweni ngoba inhliziyo ihlala edokodweni yaze yankulu indaba suke emadokodweni wonke umuntu uyazi ukuthi uma indlisi yakhiwe kuyaye kube khona ihlalo kuye kube khona ke sihlonipheke kakhulu somuntu omdala manje nake sesingena ke manje sihlalweni somuntu omdala ukuthi siphathwa kanjani sonakala kanjani sinjani lesihlalo somuntu omdala esokhuluma ngaso manje sizawungena kuso okuyinhliziyo siyabonga Mfundisi njengoba sisenhlizweni inhliziyo yakhohlisa inhliziyo yonakala kakhulu ubani ongayaziyo na inhliziyo Mfundisi sithe ngesabatha elidlule kade sikhuluma ngedokodo sasesidlula nje sathinta nendaba yenhliziyo kodwa ke singakangeni kakhulu embhalweni ngoba phela sikhumbule kuphakameni ngithanda ukuthi sidlule embhalweni kaShembe ukuthi uShembe wathi ngenhliziyo incwadi yomncwabo le ukuthi kinama version amaningi kodwa le ngiyiphethe bazoyibona abayibuka abazobe sebeyibuka lapha ku YouTube uthi ngiphethe yipi sizovula upage 41 wayo kulesihloko sithi indaba kaShembe maqondana nezilwane ezifuywayo no ngivula isihloko esirong ipage 40 le ndaba isihloko sayo sithi imfundiso kaShembe yezikhonzi imfundiso kaShembe yezikhonzi bese sivula uverse 25 kuyona leso sihloko ku page 40 ithi izinhliziyo zomuntu izintathu eyokuqala ithi yona esibili ingabaze ibuye ivume thina sazi ukuthi inhliziyo iyodwa inhliziyo kukhona inhliziyo lephampa igazi le eyaziwayo ngokwesayensi ukuthi inhliziyo iphampa igazi yenzani bese kuba khona inhliziyo yomoya iyo ke leyo moya eyinkinga ngoba yiyo le kuthiwa kuhlolwa inhliziyo yiyo le inhliziyo le esifaka ezulwini ibuye isikhiphe futhi ezulwini uma singase sikhulume nje sinabe ngenhliziyo inhliziyo isitha esiyinkinga kabi ngoba ukona konke kusuka enhlizweni ilaqala khona noma ngathiwa okunye kuthiwa umona usuka esweni libonile iso lase iso ligijima liyotshela inhliziyo ingakho uShembe athi ifika inqabe enye ivume enye ingabaze ngoba isuke isitshelile iso ngoba kufike kuboniso iso bese litshela inhliziyo bese ithi enza noma ithi ungenzi noma ingabaze kodwa manje iyona ethatha isinqumo egcineni inhliziyo so inhliziyo lapha edokodweni isitho esibaleke kakhulu nesibucayi kakhulu ngesabatha edlule sakhuluma ngayo sathi wathi umprofeti uZashembe noma ungona kanjani etshela amadodana akhe amabili ilanga nenyanga wathi noma abantu abami noma ngona kanjani emhlabeni kodwa uze kumanona ningayithinti inhliziyo yomuntu ngoba enhlizweni yomuntu la kuhlala khona uNkulunkulu uma ukwathinta inhliziyo yomuntu uthinta uNkulunkulu uqobo isihlalo sikaNkulunkulu uthinta isihlalo sikaNkulunkulu uqobo
uMfundisi angazi noma kukhona yini ofuna ukuqala ngakho. Okwamanje sisakhuluma ngenhliziyo bengifuna ukungena kancane lapha kwizaga 4 sifunde ku23 kuya ku27. Phezu kwakho konke okugcinayo ugcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. 24. Susa kuwa kuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. 25. Amahlo akho mawabheke phambili nezinkophe maziqonde phambi kwakho. 26. Yenza umkhondo wonyawo lwakho ukuba ulingane ziqine zonke izindlela zakho. 27. Ungaphambuki ngakwesokunxele nangakwesokhohlo chizukisa unyawo lwakho ebubini. Phezu kwakho konke ugadi inhliziyo ngoba iyona le ezothi phambuka ngelanga ntakufanele uphambuke. Ithi phambukela ngakwesokunene kanti akufanele ngala kanti akufanele. Yebo. Njengoba eshilo uShembe wathi inhliziyo zomuntu zintathu. Njengoba usho ukuthi enye ithi phambuka. Enye ithi enye enze ithi enye ungenzi. Inhliziyo yenza izinto eziningi. Ngisakhuluma ngenhliziyo nje kukhona indatshana engifisa ukudlula kuyona. Ekuthiwa ngesinye isikhathi izinja njengoba kuthiwa ingene ezulwini izinja zake zabamba imeeting sezithi nazo ayingeke sikhathele manje thina kwaze kwathiwa singeni nje ezulwini ngoba kwenze njani nathi sesifuna ukungena manje sifuna ukuwe asihambeni seNkulunkulu siyombuza ukuthi hayi senzani ndengaka yena azathi thina ngeke size singene ezulwini ayiza ubamba umhlangano zavumelana zathi hayi nathi sihamba ke manje sezulwini siyocela zafika ngempela zinqaba umhlambo wezinja zafike zama ngaphandle kwamasango zakhonkotha izinja hayi kwase kuvuleka isango kwase kuphuma uphumayo weza kuzona wayibuza ukuthi yindaba nikhala ngani zathi sicela ukubona uNkulunkulu nifunani uNkulunkulu na sizosho ukuthi nathi sesicela ukungena ezulwini manje sasize sivalele nje thina kwakwenze njani nathi manje sifuna ukungena ezulwini hayi wangena ongena wasengena ngaphakathi kwathi nyanya wasebuya umgcinisango la waza kuzona ezinja wasethi hayi kulungile sengibuya kuyena uNkulunkulu uthi anginitshela ukuthi ngeke nize nikwazi ukungena ezulwini nini zathi izinja ngobani wathi hayi ngeke nize nikwazi aninayo inhliziyo iyasezulwini ngaleyo ndlela ngeke sikwazi zathi izinja hayi siyafuna ungena nathi sokwazi ungena ezulwini yini engasihlula amasango nanka nje amasango akhona yini kwathi hayi inhliziyo yenu ngeke yanele kulamasango ngeke yanele kulamasango ngisho lingavulwa kangakanani isango la kodwa ngeke ikwazi ukungena zathi izinja cha sizongena hayi kwase kutwalalelane anobuya ngosuku oluthile uma ke ngalelo suku ilona ke suku kenyobe senidedelwa ngayo ukuze nikwazi ukuthi ningene ezulwini ngempela zahamba izinja zabuya ngosuku seziningi kakhulu nezazingekho emhlanganweni zatshelwa zajabula ukuthi hayi ke kuthiwa siyongena ezulwini thina sesifike sakhuluma lapha zasho ukuthi kufanele singene ezulwini afika izinja zihamba ngaphandle hayi kwathi awusenikhona zathi hayi sesifikile hayi kwase kuthiwa kulungile-ke aseyavulwa amasango wathi uNkulunkulu avula amasango lavulwa isango lathi selivuliwe isango wathi uNkulunkulu cha nilivule kancane wavule nomabili wavule kakhulu niwavulisisa amasango aseyavulwa amasango avulwa kakhulu impela-ke manje hathi sevuliwe amasango kwase kuthiwa izinja-ke hayi anime kanje zaseyitshela ukuthi azime kanjani zicuphe kanjani zami izinja ngohlelo lwakhona kwase kuthiwa-ke kuzothiwa mase kuthiwa izani-ke nizongena hayi bese niza-ke nizongena hayi nangempela zalinda la seliphuma izwi ngaphakathi
kwase kuthiwa cha seningangena ke ezulwini awuzaseyisukile kejuba zibheke esangweni kejuba zathi mayiseduze nesanga izinja kwase kuqhamuka inyamazana iqhamuka igudla udonga izodlula emasangweni ezulu nathi mayithi idlula inyamazana awuzaseyijika izinja saseyilandela inyamazana awu inyamazana yashona inyamazana mhlambonke ezinje ukhupha inyamazana abaleka inyamazana zangayifica zabuya ke manje zakhumbula uthwane umthetho wethu besiyongena ezulwini zathi ziyafika emasangweni zafika esevalini zathi hayi sesibuyile phela naseniyazivalela manje lasha izwi lathi hayi sinitshelile kuthi nina ngeke nize ningene inhliziyo yenu ngeke izingene ezulwini kukhona ke lento ukuthi ezulwini asingeni nje inhliziyo bekufanele ungene ezulwini amasanga avuliwe uNkulunkulu avulile amasanga kodwa manje inhliziyo iphika inhliziyo cha ngovunyelwa ubani ithi inhliziyo ngeke kade ithi leso sihlabelelo nje Nkosi yami yabona izinto eziningi kulungile sobuye sidlule kusona ikhona enye incwadi umfundisi oyiphethe singakadluli ikhona incwadi esiphethe ake siye kuMateyu 22 verse 37 kuya ku40 uJesu wathi kuye oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho yilowo umyalo omkhulu owokuqala owesibili ofana nawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena kuleyo umyalo emibili kubambelela umthetho wonke wabaprofeti yes incwadi ebaluleke kakhulu lena mfundisi ngoba ithi ubothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho uzinikele isavakazela lento yashiwo uShembe wathi enhlizweni kuhlala uNkulunkulu ngenye indlela kungabi nezinto eziningi engenamsebenzi akwazi ukufaka izinto uNkulunkulu angayithanda enhlizweni makuthiwa wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho chaza ukuthi ubogcina yonke imiyalo uNkulunkulu akunike yona imiyalo kaNkulunkulu yonke mayibe senhlizweni yakho uma wenze njalo ke uyobuyisondezile wena eduze kaNkulunkulu ngoba vele uNkulunkulu ungaphakathi uNkulunkulu ukithi uNkulunkulu kimi uNkulunkulu kuwe mfundisi uNkulunkulu kuwe wonke umuntu olalela kodwa into esimkhipha ngayo ungenzi intando yakhe bese siyamkhipha thina futhi enhlizweni yethu yingakho lencwadi isho njalo ibuye iqhubeka ithi nangayonke ingqondo umphefumulo wakho nangayonke ingqondo yakho yilowo myalo omkhulu nokuqala owesibili ofana na uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uma ke ngihlule ukuthanda umakhelwane utheni uShembe sikhuluma isonto edlule uthe noma ungona kanjani kodwa uzungayona inhliziyo abangayibona ababengasilalele mhlambe ngesabathe edlule nabangayizwanga le ndaba bangaya ku YouTube usikhumbule kuphakameni bazofike bayifice le ndaba noma baya ku Facebook page uthi sikhumbule kuphakameni bazoyifica ivideo yakho ikhuluma ngaleyo ndaba ukuthi uShembe wayithini ezefika lapho ngeke sayiqala phansi inde leyo ndaba kodwa indaba inenhliziyo ukuthi ubothanda umakhelwane wakho ubothanda uNkulunkulu wakho kuleyo myalo emibili kubambelela umthetho wonke so yonke imithetho ilide incike ekutheni wena uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke na uNkulunkulu wathi akho umuntu ngumfanekiso wethu umuntu umfanekiso kaNkulunkulu uma uzonda umuntu uzonda uNkulunkulu uzoya kanjani ke kuloNkulunkulu futhi ubumzonda ngoba uzonde umakhelwane wakho yingakho ithi inkosi uJesu kule yombili kubambelela imithetho yonke so indaba isekutheni ngiyayilungisa na inhliziyo ukuze ngikwazi ukuthi ngosuku
lokugcina lapho umphefumulo uhlukana nenyama indlela zami ziqonde zibheke kuye yeah sikephi manje bengithi khona usuyitholile mfundisi kusenjalo kodwa indaba yenhliziyo iyinkinga ihlabelelo usengisizile umfoko kaMandla la nange u1 isiphi lesi u105 hlabelelo samaNazaretha u105 masiqala lapha evesini lokuqala sithi nje akwaba nginejubane ngigijime ngiqinise ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami ngoba nenhliziyo inezayo nje izifiso uthe uShembe inhliziyo ezintathu khona ke nezifiso ezisenhliziyweni ezenza ngigudluke eduze kaNkuluNkulu uthi kuShembe kube kunejubane awungabe ngigijima ngiyacinisa ke ngiyibalekele lenhliziyo athi uNkulunkulu ethi angiyele yona ithi iyale ngithi athi uNkulunkulu iyale ithi yona iyale ilenhliziyo ke ngabazayo emngabazayo uNkulunkulu engingabazayo akushoyo yona namhla ngijabhile bengifuna usimakade inhliziyo yami yangiphikisa ngaphakathi kwami awuphikiswanga umuntu akayakho umuntu othe into ethile ungayenzi kodwa kusho yona qobolayo usho yona inhliziyo yakuphikisa yathi cha ukuthi ke ngeke uzukwenza so inhliziyo le yinhle uma simvumela uNkulunkulu samvumela wangena khona ngeke uze wone uyosinyanya ngisho isono uma inhliziyo uyivumela uNkulunkulu kodwa inhliziyo iyona eyenza ukuthi nimbone uThabo ukuthi nanga uThabo uSambothi unje umthetho wakhe noma ngathi ngiyazenzisa mina noma nganikela ngikhipha iminikelo eminingi ngikhumbula kunendaba mfundisi la eyake yenzeka ngisaya kule ndaba yenhliziyo siyithola kwincwadini yezenzo kwamanye amabhayibheli kuthiwa imisebenzi 5 indaba kaAnaniya noSaphira uAnaniya noSaphira bake badayisa ngomhlaba badayisa ngomhlaba bathi bedayise ngomhlaba base bethatha yonke imali banikela ngayo ebandleni kodwa kwathi sebekwenzile lokho kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo uNkulunkulu ayazi inhliziyo yomuntu uthi cha abazange banikele ngemali yonke labantu bayagodla umunye umnikelo lokho ababekwenza ngoba uNkulunkulu ukabheka isenzo engisenzayo ukuthi ngisenza ngayiphi inhloso ngiphezukwane njoba ngenza lento isizathu sami sokwenza lento isiphi kungenzeka nginikela kakhulu kuyabonakala ngiyanikela impela kodwa anginikeleli uNkulunkulu nginikelela ukubukwa abantu uthi nginezinto enokuthi khena bezongithanda abantu nasebandleni khena ngizohlala kahle mina ngisho kone mina angikwazi ukuthintwa ngoba nginikela kakhulu uma ke kuthintwa mina lizowa leli bandla so anginikeleli ukuqhuba noma ukulekelela umsebenzi kaNkulunkulu kodwa nginikelela ukuyiphakamisa mina benza njalo ke laba bobabili bathatha imali kanti bayawugodla umnikelo wabona uNkulunkulu no laba kubona waseyabasha uNkulunkulu bafa bobabili Ananiya noSaphira bafa bobabili ngoba ababekwenza babengakwenzeli ukudumisa uNkulunkulu kodwa babekwenzela ukuyidumisa bona so inhliziyo ke leyo esuka ifuna ubukwa abantu esuka iyenzela ukuthi ukuphakama yes iyathanda ukukhukhumeza inhliziyo ukukhukhumaliswa ile inhliziyo yakhe sekukhukhumele yona ngaphakathi abantu babone ngathi uyinikele wena uyazidela kanti cha konke lokho ungabona nje nakhe endaweni sekunesalukazana siyagula noma ikhehlana endaweni seliyayigulela lihlala lodwa nangu uSambothi angapheli lokho eyolisizi kanti uSambothi uyontshontsha neID ekhehla uyolibhala lapha kumshwarensi usiyalibona ukuthi hayi ngathi isikhathi sesiyahamba
ukuze lithi mawuphuma umphefumulo ahole yena athola imali engazi ukuthi uyalithanda sesengizofika ngilifujise namaphepha nalo ngithi lihlale libona ikhehla noma isalikwazi ukuthi ngiyalisiza linakekelo ubani uyena ongisiza sengilisayinisa nomuzi walo ukuthi hayi sayina la kunemali engikuzamela yona ukuze ukwazi ukuthi ungahlupheki igogo ungakwazi ukuhlupheka mkhulu ngizohamba mina bazokusiza sayina kanti usesayina umuzi wakhe wonke ukuthi mayefa nje lo muzi ubuyela ngakuSambothi into enjalo ke le inhliziyo kukhona into esike sibuka umuntu ubuka umuntu ukuthi ulungile kanti kuNkulunkulu mubi kukhona ukuthi nje moya uSambothi ave lungile ave nje kodwa kuNkulunkulu mubi ingakho uShembe inkosi langa lithi ngeke wamkhomba umuntu ehamba lapha uthi lo yongena izulu noma lo ngeke azangene izulu ungena izulu kukuthanda uNkulunkulu umfundisi uphetheni lapha ake sibuye sicaphune lapha encwadini kaJeremiya 17 okuyona ke ehlala ifundwa njalo kakhulu inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi ngubani ongaziyo na mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlola izinso ukube nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe njengezithelo zezenzo zakhe nansi ke le ikhuluma kakhulu ngokuthi iyakhohlisa uthi ke kodwa uNkulunkulu ngivivinya inhliziyo ngicabanga ukuthi kulapho la thola khona ukuthi laba ababili abanikela bangawugcwalisa umnikelo wabo wahlola inhliziyo zabo kuthiwa nana ke mina ngivivinya inhliziyo usukwenzile konke uNkulunkulu uyafika zoyivivinya ukuthi lokho kwenzile ukwenze ngothando lwakhe noma ufuna ukuthola udumo nje kuphela ebese icala esikhundleni sesibusiso uzuzonke sona isibusiso yes ngoba nomubi ufika sithi muhle simncome muhle kanti omubi impela usefikile uhamba nathi ke manje kukhona ihlabelelo la 221 ehlabelelweni zamaNazaretha lathi uShembe khona inkosi langa lehlabelelo esafika inkosi kwavela bahleka ngo1938 inkosi uJG Shembe inkosi langa sithi inkosi ngeza mina ngingedwa anginawo umpheleki anginawo umphelekezeli ubaba kanye nomama bavume ngikulandela abafowethu bayawuzonda umoya wami vala nkosi indlebe zami ngingalizwi izwi lakho ngila kuverse 2 kakhulukazi sithe mfundisi iso liyagijima liyotshela inhliziyo besiyona kunjalo futhi nezindlebe ulizwi ithi inkosi la kuthu abafowethu nodadewethu bayawuzonda umoya wami vala nkosi indlebe zami ngingalizwa izwi labo ngingalizwa lelizwi ezoze ningenze nami ngibazonde ngingalizwa lelizwi ezothi ungayi kuShembe ngingalizwa lelizwi ezothi ungayi kuJesu uMkristu ngingalizwa lelizwi elithi ngingakwenza ukuthi kodwa ngenza intando kaNkulunkulu ngezikhathi zonke so izitho lezi zomzimba ziyakwazi ukukonisa kodwa ziqale ziyotshela inhliziyo ngaphansi iyona ezofika ithatha isinqumo ngikhumbula ngenye imini asikhona la kubheka uZulu ekuphakameni eminyakeni nje edlule sekufika umunye ubaba ukhuluma ngayo le ndaba esikhuluma ngayo le ndaba yesono nale ndaba yokoniswa inhliziyo uthi ngelinye ilanga wayixoxelwa ubaba wakhe omzalayo into eyake yenzeka uthi ke ngaleyo mnyaka kwakusehliwa lapha eDafrod uthi behle mabesuka eThekwini bafana baseThekwini besebenza bephuma emsebenzini sebeyagijima babheke ekuphakameni bathi behle esitimeleni nje begijima bejaha ibhasi lamandi ngoba bejaha inkonzo yasemini ukuthi bayifice inkonzo ingakangeni udawu nangempela ngalolu suku wathehla ubaba wakhe esitimeleni
hawu manje mayigagaga iplatform unkosikazi weBhinqa ubhincile muhle unkosikazi weBhinqa uthi enhlizweni yakhe uthi wasethi yathatha lensizwe yathatha la umfozi omuhle kanje hayi wasedlula futhi engakunaki lokho wagijima ongena ebhasini lahamba ibhasi baze bayofika ephakameni mabefika ephakameni bamfica ubabamkhulu wayehleli phezulu kwedwala behleli abantu phansi ephethe inkonzo uthi wathi ehlala phansi ubaba wakhe uxoxela lensizwa le uthi hey le ndlela ibushelelezi esihamba ngayo uthi wathi ehlala phansi usethi ubaba mkhulu akayizwanga inkonzo iqalephi kodwa usethi uShembe kunjengomuntu nje athi ehle esitimeleni bese bena umfazi umuntu emuhle ebhinqile besethi wazi wamuhle lo mfazi umuntu uthi ngalokho abantu abamusuku usunesono sokuphinga ulahlelwe lokho uthi ubaba mayemxoxela uthi ubaba ngaphakama same time ngaphakamisa isandla esontweni uthi ngaguqa ngaphakamisa isandla uthi athi inkosi yabo mntanami uthini uthi ngathi babi mina lo ukhuluma ngaye obona unkosikazi weBhinqa ngehle esitimeleni ngathi mina wazi wamuhle wathi inkosi kubusise mntanami usuthethelele injalo ke le ndlela esihamba ngayo ithi inkosi uJesu Mateyu 5:29 uma iso lakho lokunene likuqhubekise likhiphe ulahle ngokuba kungcono ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni ngaleli iso lakho elikubonise lento le laseligijima lotshela inhliziyo hayi ithi inkosi uJesu ngcono vele ulikhiphe leli so ngcono ibayichithe ngoba manje leli so lakho lizokufaka esihogweni awuzufika la ethu Shembe sekhona awuzufika la ethu Christ asekhona siyakhona awuzufika la ethu umprofeti uMohammed aseni khona siyofika khona awuzufika la zonke ithunywa kaMdala ezisimemela khona ngoba zizonke zisuke zizele emhlabeni ukuthi izosilungisa zisilungisela ukuthi singene ezulwini manje le ndaba leMfundisi yokuphinga inkinga ngoba isho njalo inkosi uJesu ithi uphinga nje ngenhliziyo mombuke wamfisa usuphingile manje njengoba sikhona la ikhona indoda engathi yona ikazi ifise yathi mayibuka umuntu osifazana ikazi nje ifise yona ihlale liseduze kwethu ihlale siseduze kwethu manje kuhle ungazenzi ingcono ingakho ngaso sonke isikhathi kufanele uthi mawuyikholwa wane uzazi ungayiphakamisi ungayigugumezi ungamboni omunye umuntu ungayiboni ungcono kunomunye umzalwane ngingayiboni ngingcono kunesiyoni ngingayiboni ngingcono kunomroma umroma angayiboni engcono kunomweseli umweseli angayiboni engcono kunomsheshi umsheshi angayiboni engcono kunesulumani ngoba sekunjalo manje wonke umuntu la ekhona ubona ukuthi izulu lingenwa mawula ngikhona uma ungekho la ngikhona engeke ulingene izulu ngoba ikhizi izulu zila khona mina ukuthatha block ukwazi kanjani ngoba izulu ulingena ngenhliziyo hayi ngebandla ukhulume ngathi asingeni ngamagama amabandla yes la siyakhona njengoba sihlela nje lo siqalile lo sisho cha sikhuluma indaba kaShembe asikhuluma indaba yokuhlukana sikhuluma indaba kaShembe phelele kaShembe noNkulunkulu ngempela ke ukuthi umuntu umapha kusho ukuthi sokuyikona okulawula ukuthi uyangena nezulwini kodwa ungena ezulwini uzolawula ukuthi inhliziyo yakho injani phambi kaNkulunkulu njengoba ethi ngihlole inhliziyo izothi imihlolo yakho kuthiwa injani phambi kaNkulunkulu kunjalo wangikhumbuza indaba kaMfundisi uMngoma Mfundisi indaba kaMfundisi uMngoma angazi noma bayilalele kahle nabantu uthi mase ixoxile seyiqedile ithi inkosi uMngoma unenhlanhla awiqale kahle ukuthi kwenzakalani kongayazi uMngoma uMfundisi wangalanga koMabombini so ixoxa kahle indaba yakhe mhlawumbe masithole ithuba sixoxe nokukhula kwakhe na yonke into yakhe uMfundisi uMngoma ke uyacela uthi ucela ukubona inhliziyo ufuna ukwazi ukuthi yakhe injani elindile
kwase kwenzeka ke yaqhamuka ke le ndawo enkulu inazo zonke inhliziyo indlu le ayibona wayesesho cha ngithe ngifuna ukubheka yami uthi njani wasethi wabheka nazi izigcwele ziyalenga njengenyama ebusha uthi lenga njengale lensimbi eyilengisa inyama emabhusha uthi ke angene abheke uthi ayidlule ezinye khona eyivuza igazi khona ezinye zimbi khona ezinye inayilonda uthi zonke le inhliziyo uthi wacabanga ukuthi kufanele ngiyobheka enhle ngeke ngumfundisi ngibe nenhliziyo ngoba akulula ukuthi mina ngibe uthi wahamba uthi wathe mefika uthi wafuka ikhomba uthi wayesethi lo abecele kuyena ovele ezulwini wayesethi akuyona ke yakho leyo woza ngiyokukhombisa yakho uthi wayesihamba wayesethi Mngoma nansi yakhe inhliziyo uthi yayivuza igazi kodwa ekugcineni ithi inkosi uMngoma inkosi langa ithi enkonzweni ithi uMngoma unenhlanhla omunye umuntu bengayixoxe lento kwakuyindaba yenhliziyo nakuyena ngoba ngelinye ilanga lo ulungile uMngoma lo inhlobo elungile nje umuntu masiyibuka thina emhlabeni lensizwa yakaMngoma ngelinye ilanga yayimthanda kakhulu Shembe ufika izingane zibasile ekhaya sikhuluma ngenhliziyo mayibona ibasile wadinwa wathi ayibulala sokushaya isikhathi sesabatha basabasile abantu wadinwa wathi akayibulali uthe esuka kulokudinwa kwakhe wayesekhohlwa ukuthi isabatha wayivumbula wayishaya ingane utheselele ebusuku wayesebona kuphuma ijuba elimhlophe ngaphakathi kuyena liphuma lihamba lize liyosithela wahamba wafuka wayixoxa athi uMngoma udinwe kakhulu uNkulunkulu waphuma enhlizweni yakho kungangaka kithi na ngokudlule sasikhulume ngokunqapha ukuthi nje nqa okwake kwahlela uMngoma kwake kwangehlela nami ngafika ngolunye usuku umshana wami ngawo uLesihlanu selingena isabathe ngisasebenza kaMlungu ngiphuma ebusuku ngibuya sekushaya o12 ebusuku uyabona lento yokuhlala nezingane impela zibuye ziyiphuzele la kuyanuka endlini ngiyazi kade kuthoswa manje la sekuqala isikhathi sami ukuthi sengiyeza mina ngebhasi acishwe kuyaphuzwa kubuye kukhishwe inyama emafrijini kosiwe ngamshaya ngalelo langa sekuyisabathi ngamshaya ngalelo langa usuke ngamxoxa ngale ekhaya ngendlela engadinwa ngayo sengikhumbuza le ndaba kaMfundisi uMngoma ngoba kukhona izinto ezenzekayo uMfundisi kanti zizohlola ukholo lwakho uthi lungakanani zizohlola inhliziyo yakho ukuthi inhliziyo yakho ibekezela kangakanani usuyangikhumbuza nje leli ndaba ukuthi hey nami ngake ngona kuyisabathi wonile lo kodwa nami sengonile ngoba ngivumela inhliziyo yangonisa manje akwazi ukucisha umlilo ngoparafini akwazi ukucisha umlilo ngopetrol ila sekufanele ubheke khona ke isimo esinje ukuthi njengoba siza nje azile nikuzongikhipha uNkulunkulu ngoba uthi uyalungisa kanti yona wangisiza nje ngale ndaba kaMngoma ngoba isingikhumbuza leyo nto ukuthi ngake ngona ngiyacabanga ukhona nomunye umlaleli futhi esake samehlela isimo esithi asifanele nalesi esikhuluma ngaso ngiyazivuma ke mina namhlanje uNkulunkulu nawe la ukhona mlaleli uma kukhona isimo esifuze lesi umfundisi akhuluma ngaso sivume nje la ukhona sivume enhlizweni yakho ngoba indaba inenhliziyo ize ithi inkosi ilanga ngenye imini uboba nomngani uma unomngani ube nomngani weqiniso okuthi ngoba khona izona ezizenzayo emhlabeni
okuhluleka nako usitshela abahlambululi, uhluleka nako usitshela umfundisi, uhluleka usitshela umvangeli, uhluleka usitshela umshumayeli, uhluleka usitshela umphathi wakho, uzuhluleka nako usitshela umhlambululi ngendlela esiyo. Kodwa umngane nikhuluma yonke into. Uthi ngcono usivume kumngani wakho, umxoxe mngani nami yazi kangenza into kanje umxoxe. Uthi kokusiza mhlawumbe lokho ngoba kuyothi mhla sekufika izinsuku zakho zokuhamba emhlabeni sesimngaphezulu kwakho la simile simphezulu kwegodi la sikuncoma sihlabelela sisho yonke into sisho bonke ubuhle bakhe sibazela uthi kodwa umngani wakho phakathi enhlizweni yakho yokuvumela leso ntathi inkosi ngiyabezwa bethi manje kodwa mina wathi kumina wakwenza ukuthi ngicela inkosi leso sono uzumthethelele size singamvimbi endleleni uthi uyokuvumela leso sono umngani wakho sisendabeni enhliziyo umfundisi ngoba abantu ithi inkosi langa bayakucindezela mase bemphezulu kwakho sebekuncoma ngosuku lolu usuhamba la usuzobekwa endlini yakho yokugcina la emhlabeni uthi bakucindezela ngokuthi basho izinto ezinhle zodwa ngawe basho phela izinto engangibakhombisa zona njengoba ngishilo ukuthi ngiyakwazi ukunikela kakhulu ngiyakwazi kanti cha anginikeli ngoba nginikela ngizolutha abantu kodwa uma khona umngani wami engangamhlabela uthi hey mngani nami kanje ithi inkosi mhlambe niyoma bekucindezela yena bekuvumela izono ngale sengikhumbuza ke nabantu ukuthi mawuke wezwa ngomuntu ekuxoxela indaba yakhe ethi mina ngake ngenza ukuthi mina ngangabulala umuntu ungayidlulisi leyo ndaba igcine ke kuwena kodwa uma ehamba eqala kunawe uyomvumela leso sono mhlambe futhi uyakwazi ukuthi ngoba ngempela kukhona izinto ezibucayi kabi ongathi mawudlulisela enhlizweni yodwa esekufanele kuyikhulume noNkulunkulu ngqo khona indaba eke yaxoxwa indaba yenhliziyo elikhona khona indaba eke yaxoxwa umvangeli ukhuzwayo ekhuluma esabathini indaba yendoda ngeke ngisho isibongo sayo kodwa yakhona ngakithi yabulala umshanayo mayisimbulela umshanayo lendoda aze futhi kathangcwatshwe ebese ebuya aloke efika nje malume wangibulalelani ekseni malume wangibulalelani kuthiwa kwahamba lendoda yancipha ibulala umshana ingoba inhliziyo yayo unenhliziyo yebhubesi ukufuna ukubulala umbulala umshana wakhe kuthiwa kuthele indoda ngenhlanhla kuzoba uJanuary yayisibuza lapha kaMfundisi uNgcobo ukuthi kambe umuntu makwenzeke nje ephupha kanje bathi hayi inkosi yeza inhlangakazi hambe yobika khona indaba yenhliziyo mayifika ke le ndoda ifika ibike cha ngabulala umshana wami manje angisalala lokho efikile besithi inkosi wona wambulalelana athi lo nganginomona isithi inkosi ke kubona ngeke siliqede icala la angilande lo owambulala afike kuthiwa waqhamuka bambona wafika phezu kwentaba inhlangakazi kuthi wabuze kulensizwa le yabulawayo ungavuma ukumxolela umalume wakhe nangethu uyaxolisa ukuthi athi ngeke ngize ngimxolele kuthiwa inkosi yayisi ithi kulungileke yayisimenza umuntu olele wabona indawo enhle wesebona lo ambulala utheme papa miyabuza inkosi kuyena ukhetha kuphi ukuthethelela lo muntu bese uzungena kuleya ndawo enhle
wayesethi hayi ngikhetha lokho ukuyongena kulanda bese ngiyamthethelela kususwa icala enhlizweni yakhe ukuze angene iqubu ayingeni inhliziyweni namagqubu ayingeni Mfundisi ake sidluleni la esihlabelelweni bese sibuya sizothi nje ukuthi ixhinti kancane bese sibuya besizwe ihlabelelo la izanini zizwe nonke sizothi masibuya ngale kwalesihlabelelo bese sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi siqhubeke nomsebenzi kaNkuluNkulu futhi sibonge lapha bahlabeleli akade besiphi isihlabelelo lapha siyolo Mfundisi ungubani ongasekho wasiphakameni lesihlabelelo hayi uyasho umbovu lapha phambili sike sisho sithi sikhuluma ngosanta sikhuluma sihlala njengoba sikhuluma nangoMfundisi uMngoma siyabakhumbula labantu esike saba nabo amaqhawe lawa akaba khona phakathi kwaleli bandla kudla ukuthi sihlale singaloko sibize oMateyu noJohane kuphela sibanga nabo oMateyu nathi sibe nabo oMateyu noJohane bethu sibe nabo la kuleli bandla siselapho ukhumbuza abalaleli inamba yala estudio 031 5109709 031 5109709 bese kuba khona eka WhatsApp uthi ngibona WhatsApp ibuyi network ibihlupho noma ngasebenzisa le eyami ngqo ethi 076 054 3833 076 054 3833 uma kukhona umlaleli ufuna ukuphawula noma kukhona afuna ukusipha khona nje abanemibuzo imibuzo ufuna ukuphawula ufuna ukubuza lokho nje kuze nawe ubo ingxenye yalolu hlelo akulona uhlelo likaThabo Sambothi lo noMfundisi uJesu Mhlongo uhlelo labo bonke abantu olalele naye uyingxenye yalolu hlelo kukhona angasipha khona Mfundisi sesaqhubeka nendaba yamadokodo sikhuluma ngalesitho esiphakathi edokodweni ekuthiwa inhliziyo yebo ngifisa ukudlula endabeni yenkosi uJesu okwake kwalethwa kuyena unkosikazi wayibanjwe ephingini asazi indoda ekipha ngazi wayiphingini ubalo unkosikazi kodwa kwaletha unkosikazi kuthiwa kwaletha unkosikazi owayiphingini indaba isencwadini kaJohane 8 sizoyishaya nje suke kuverse 1 to 11 yeah kodwa Mfundisi ukufunde kahle ukufunde kahle hayi ake ngizame ke khona uJesu waya entabeni yeminqumo 2 ekseni kakhulu wabuya weza ethempelini abantu bonke beza kuye wayesehlala phansi wabafundisa 3 kepha ababhali nabafarisi baletha kuye wesifazane obanjwe ephinga sebemise phakathi kwabo 4 bathi kuye Mfundisi lo wesifazane ubanjwe oseqotsheni lokuphinga 5 emthethweni uMose wasiyala ngabanye ukuba bakhandwe ngamatshe pho wena uthini na 6 bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokuzimangalela kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini wathi besambuza njalo walula wathi kubo ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonze ngetshe waphinda wakhothama waloba emhlabathini bathi ukuzwa lokho balahla izinhliziyo zabo baphuma ngabanye baqalela kwabadala kwaze kwafika kwabokugcina uJesu wasala yedwa nowesifazane wayemi khona uJesu wayeselulama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane wathi kuye sifazane baphi labo abebekumangalele abamangaleli bakho na akakho okulahlayo na wayesethi akakho Nkosi wathi kuye nami angikulahle
hamba ungabe usona. Amen. Mfundisi, lencwadi ijwayele ukufundwa lencwadi kodwa siyangena endabeni yamadokodo iyangena futhi endabeni yenhliziyo lesikhuluma ngayo la kuletha unkosikazi. Laba abantu ababelethe unkosikazi isenzo abasenza kwangathi abantu abathanda umthetho kaNkuluNkulu. Yebo. Kwangathi kwabantu abangathanda ezweni sabo ukuthi kube nokona ngakho ke abasibambe isiphingi lesi ukuze kuzoyiswa enkosini, inkosi bese siyasehlulela isiphingi. Babewazi umthetho kaMose ukuthi uthini. Uthi ophingile ukhandwa ngamatshe. So umthetho wawumile lapho kaMose. Kodwa ke manje kufanele sibheke inhliziyo ukuthi inhliziyo yabo babeze benze lokhu bamthathe bamise enkosini uJesu kwakuyini isizathu. Uma sifunda lencwadi ithi lapha ku verse 5 and 6 emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na? Oqala bayawazi umthetho ukuthi uthini. Pho bamlethelani ke manje enkosini uJesu? 6 ithi uverse 6 bakusho lokhu bemlinga. Ngicela ukuyichaza le ndaba ukuze ngoba lencwadi ijwayele ukufundwa nje kufundwe nje kudlulwe kuyona. Siyayihlahlela mfundisi incwadi manje ukuze ungaveli ifundwe nje ngoba ijwayele ukufundwa nje kufundwe kudlulwe kuphuma amagatsha. La ngesikhathi inkosi uJesu iphila emhlabeni lapha kwaIsrayeli noma koJerusalem la ihamba khona yonke leyo ndawo koBethlehem, Getsemane, yonke leyo ndawo babe ngaphansi kombuso wamaRoma njengoba nathi sike sathi siphile ezweni lethu kodwa saphansi kombuso wamabhunu. Umbuso nemithetho yayishawa amaRoma. So lento abayenzayo laba abathi babambe unkosikazi ephinga kahle kahle kwakuyizitha zenkosi ezazingayifuni. Kwakwabantu abafuna inkosi njengoba babefuna ukuthi ibulawe noma iboshwe amaRoma ibethelwe. Babezama ngayo yonke indlela. Bayawazi umthetho kaMose, iyasho incwadi la uverse 5 ukuthi bathi ku verse 5 emthethweni kaMose, emthethweni uMose wasiyala ngabanje kuba bakhandwe ngamatshe. So bayawazi kahle umthetho. But nayi inkinga la ikhona. uMose eshaya lo mthetho uyena wayeyinkosi. Uyena wayibusa abantu. Uyena wayithi mayithi umuntu akhandwe ngamatshe akhandwe ngabantu ngoba uyena wayiphethe izwe leli ekufikela kuyona inkosi uJesu iphethwe amaRoma. Umthetho akakwazi ukushaya ngaphezulu komthetho weRoma njengoba namanje sithi samaNazaretha abantu bake bayibuze lento bathi engani kwathiwa owenza ukuthi akakhandwe ngamatshe yindaba pho nina amaNazaretha uma ngigcina umthetho ningabakhandi abantu ngamatshe uze sibone ukuthi niyawugcina umthetho kaNkulunkulu. Cha, izwe lase South Africa amaNazaretha aphila ngaphansi kwalo line constitution nemthetho sisekelo njengaleli izwe inkosi uJesu yayiphila kulona lali ne constitution lali nomthetho sisekelo wamaRoma. Kuyafana nathi siphila ngaphansi kwe Roman Dutch law nje kumanje sisaphila umthethweni ofanayo naloyo inkosi uJesu yayiphila ngaphansi kwawo. So ukuze umthetho kaNkulunkulu usheke kahle kufanele izwe ukuba uShembe uphethe izwe emazweni amaSulumane bayakwazi ukukhanda umuntu ngamatshe ngoba izwe liphethwe abaholi abamaSulumane. Ngizama ukucacisa lento ngiya kule ndaba kaJohn 8 ukuthi labantu babenzani inkosini uJesu. So enkosini uJesu ke labantu babeyilinga ngoba babefuna athi mina ngithi athi mkhandeni ngamatshe. Uma beke bamkhanda ngamatshe wafa kwakuzofika amaRoma azobabopha labantu asebebulala umuntu bese bethi cha ubani okhipha isinqumo nangu nangu uMfundisi uyena uthi asikhande lo muntu ngamatshe bese bebamba uJesu bethi wena uphulisa abantu umthetho bembamba bemfaka ephakathi bambulale mangabe bayambulala. So ngikhuluma ngenhloso yalabantu uma uya ngasemthethweni babe right
ngoba babebambe isiphingi so mawubamba isiphingi isikhathi kodwa nakhona kuloku nombuzo uthi yayikiphi indoda ngoba balethe umfazi yedwa mawuqhubeka ke nalencwadi inkosi uJesu ayibaphenduli labantu kuthiwa bayifica ihleli yayihlalele nje la ihlalele khona phezukwetshe yayihlalele la ihleli khona phezukwetshe khona indaba engiyifundise la usifazane ubanje phela wena uthini na nokuma kepha uJesu wakho nayi indaba la ku verse 6 ethi la iqala khona ku verse 6 ithi bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela ngoba babefuna ukumangalela kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini nayo ke indaba la ifika ibe inkinga khona makuthiwa uJesu wakhothama kepha uJesu wakhothama futhi wayehleli wase yafola wase eyabaflathela wayesebhala ngomunwe phansi eBhayibhelini akuveli ukuthi yini le yapha lo uJesu phansi emhlabathini wayibhalani ngomunwe phansi usese yak7 ke manje wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongenasono phakathi kweni kaqala phonse ngetshe waphinda wakhothama waloba futhi emhlabathini baphinde bayambuza futhi nangu phela senze njani usethi kubonaka ongenasono akambekithi amakholo amaningi le ndaba akafika igcine lapho ukuthi into eyadala ukuthi bangamshayi ngoba babeyizoni cha babezokelana ukumshaya ngoba izono zabo zazaziwa yibona beyifihlile futhi so kodwa indaba ikulento ebhalwe uJesu ngomunwe inkosi ibhalani ngomunwe levimba ukuthi unkosikazi angagandwa ngamatshe wabefike yaloba ngomunwe aphinde bayibuza yasithi ongenasona akathatha itshe amkhadi wase yaqhubeka futhi ebhala ngomunwe yini le ebhalwa inkosi ngomunwe indaba inomunwe wenkosi ithe inkosi ke makusenjalo yasiphinde yakhothama futhi yaqhubeka yabhala base beyasaba manje ukuthi yini lebhalwa lo muntu lapha emhlabathini kwase kusuka oyedwa waya wafika wathi nhla kunje la wangabe sabuyele emuva waphuma ngomnyango wahamba waphuma ngale wahamba wangabe sabuyele esixukwini lapha usibani wahamba wafika wathi nhla lapha wangabe sabuya kwenze njani kwasuka abanye ababili futhi nabo bathi asiyobuka ayibhalani insizwa kaMaria la ayinasikhathi nabo ibhalela ngomunwe wabo emhlabathini nabo bathi nhla bangabe besakhuluma badlule ngabanye bonke bayodlula kulombhalo obhalwe ngomunwe emhlabathini bangabe besabuya baze baphela bonke mabephela iyaphakama inkosi ibheka kumama lo isiyabuza isiyaphakama uverse 10 uJesu wayesephakama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane wathi kuwasifazane baphi labo bamangaleli bakho na akakho kulahlayo na wayesethi akakho Nkosi wathi ke uJesu kuye nama ngikulahla hamba ungabusona amakholwa athi inkosi uJesu yathethelela isiphingi ingakho bona nje ngoba bathi izono sezaphela ngisho isiphingi asena sona ngoba wabethelelwa icala cha akunjani asibuyele endabeni yomuntu ubhalani umuntu emhlabathini usele lapho ukuthi ubhalani emhlabathini inkosi uJesu ithe nhla iyabazi labantu kukhona nalesiphingi esuSambothi la esaphinga nomfazi kabani waseyabhala bathi uSambothi uMamkhisi avela amagama abantu ubhala amagama abantu ama-combination alezi iphingi eyilethe isiphingi ubhala igama lendoda abhalele umfazi eceleni abhalele indoda abhalele umfazi eceleni kwayilo wabalekela igama lakho ukuthi lizawuvela uJema ethi nhla umunye wafica igama lakhe lapha uyayazi nalendaba bangabe sakhuluma washaya wachitha wathi manje omunye ziyazana ke neziphingi ukuthi ubani mayithi nhla kuzobona indoda yakhe hayi baphuma one by one zashaza chitha iphingi nabanye bayabuka
uyibhale wayiveza le ndaba yokubhala phansi uzibhaliwe iphingile wazi wasala ngoba ingakho ke ithe inkosi uJesu kubona ongakaze ona akathathicha amshaye manje bathi bangcwele mabezisho ngoba inhloso yabo kwangekhona ukuzolungisa isimo kodwa kwakuzolinga babefuna ukumgaxelisa amaroma ambulali so ngiyalapho ukuthi inhliziyo yakhohlisa iyonakale kakhulu ubani ongayaziyo na uyabona Jeremiah 17 verse 9 uyabona indaba yenhliziyo ngesonto edlule khona indaba oyixoxile yancike enhliziyweni awule ndaba yancike enhliziyweni indoda esagila indoda esagila akanoma ngayixoxa indaba endoda esagila indoda esagila isikhathi indaba endoda esagila hayi xoxa mfundisi indaba endoda esagila asikakafiki ku half past le ndoda akesibheke mhlambe isihloko sale ndaba sithi uNkulunkulu akasolwa uNkulunkulu akasolwa kukona konke akupha kona uyothi malibonga igama laJehova le ndoda kulanjiwe ekhaya konakele akukho kudla akukho lutho ihleli ngasemaplazini indoda esagila le ndoda ihlala ibondayi ngeke ngumbazi mina ngiyabaza ngiyehla ngihambe ngiyobheka umsebenzi afika uthola umsebenzi uthola umsebenzi uthola khona emaplazini usethi lo mnumzane kulungileke uhola ngani ngenyanga kambe uhola ngenyanga makuphela inyanga uyafika umnumzane umnika imali engaphelele uthenye ngokunika ngezayo isimasimile kahle ajabuleke ngoba wathi me off ufuna off esenemali eningi agoduke nayo kushaya esibili inyanga abhajiswe futhi umnumzane amnike amasonto amabili kushoda amasonto amangaki manje kushoda amasonto asihlanu lensizwa ibisiyadini kodwa kanti uNkulunkulu onginike lo msebenzi usilo kakhulu ngizomshaya nomlungu bese icakabe ngizamshaya ngani bese inhliziyo hayi andi umbazi wena shona ehlathini okusagila afika wayivumela inhliziyo yosibazi sagila ngokuthandwa ngizongena ngokuthandwa lo mbhemu umekhupukela ngasenhle sesibazile sagila sesihle qhamuka imoto yomlungu iyama hawu baba yayinhle into ayiphethe hayi inhle impela khundaba ukudayiselana manje ngiyayifuna lento ungangidayisele yona ithi lensizwe hey siyosebenza lesagila angikwazi ukudayisela manje okuhlekisayo lo muntu isagila sibozela ukushaya umuntu omkweleta imali lo ufuna ukuthenga isagila ngemali inhliziyo yakhe yamphikisa ithi hey khohla wena uthi khona imali khohla uthi khona imali khumbula indaba eyodwa manje ukuthi fanele ushaya umuntu uthi awushambe intathu inhliziyo zintathu le ndoda kuhambe ngathi ayincenge lo mlungu gcina singena emotweni bese yacela umnumzane la wena sagila funa ushaya umfowenu lapha phesheya sengiqedile kanje abasethi lo umbazi athi hawu ingqoko yini konke kuyabaza kuvuka lento manje ngoba inhliziyo yakhe isibisuke wanenhlanhla lo muntu ingilozi yakhe imgadile yes kungena angasenzi isono kungena enhlizweni ethi umbulala umlungu angayishaya ingane njengomngoma angamshaya umshana wakhe njengoba nami ngashaya umshana angamshaya ubasi wakhe ngalesakhe uNkulunkulu umthandile ngoba akazi ukuthi uNkulunkulu uzothini lo basi wakhe ithi le ndoda igcina ivuma manje hayi cha kulungisa ukudayisela athi angabe sashaya ke lo muntu yabona manje wama ukushawa lo muntu uyaboshwa awusatholi lutho kanti la uzothola umsebenzi manje le ndoda ngempela mefika umlungu afike bathatha impahla kulowo bemqashile ashiye kwamali leyo kodwa ngenxa yokuthandwa kwenhliziyo yakhe wagcina lo msebenzi sokumsebenzi lo mlungu ufika athi abaze lo baba ngala unkosikazi thunga icephu ngala bondla umndeni waqhubeka ngoba uNkulunkulu wagada nje inhliziyo yakhe wagada inhliziyo wathi isagila lesokushaya namhlanje uzobona ukuthi
uzophila ngaso lesagila uzophila ngaso ukuthanda uNkulunkulu lokho ilokho okushiwa okwakushiwa inkosi ilanga ithi ngeke umkhombo umuntu ehamba la uthi lo uyongena izulu lo ngeke alingene izulu ngoba uNkulunkulu okwaziyo konke lokho ekugcineni ukuthi uba siyazazi indaba ziningi Mfundisi abantu abahamba emhlabeni bengakaze bakholwe nhlobo abuye umuntu athi ube nenhlanhla sakhuluma ngensizwe eyangena ezulwini nje ngothi uyondla unina yayibuza ihlaba utshwala kodwa ingakhohlwa ukuthenga igroceries endlini ingakhohlwa leso senzo kuNkulunkulu sabakukhulu akusiza ukuthi ngiphume la mina manje ngihambe ngesabatheni ngoba ngiyobukwa uyena Sambothi lokhuluma emsakazweni ke lo bese ke ngihlala ke ngiba mkhulu phakathi kwabantu ngenzeni kanjani akuyona into lezo ngenisa lensizwa yayingasunti angikubeke kanjalo mhlambe mangithi engakholwa ngizobe ngibeka kabi kodwa yangena ezulwini ngento eyodwa iyayondla nini isenzo esamfaka ezulwini isiphi lesenzo mina esongifaka ezulwini imina esengiyikalela ukuthi nase esongifaka ezulwini nako bese ngenza sona bese ngazi ngani ukuthi songifaka ezulwini so indaba yokungena komuntu ezulwini yaziwa uNkulunkulu ayaziwa omunye umuntu sisenazo ezinye sakhumbula indaba ecishe ifane nale kade siyixoxa njengamanje yenkosi Jesu ibhala ngomunye emhlabathini ngoba umntaka Maria kade kwakumenza inkosi kade wayibona bake bamphindo onkunzimalanga laba ngoba babefa nokuthi nje bamfuna efile abamdingi ngoba ukhuluma ngayona le ndaba yenhliziyo naye mayephakathi kwabo ngoba basebebakhulu beyibona bengcono umntaka Maria bese yabakhuza umuntu inhliziyo masimkhohlisile akafuni ngisho ukukhuzwa ukubone ngisho ingane uma ingasezwe noma unkosikazi mayiseqomile uyadelela uba nolaka akafuni ukukhuzwa umuntu kasifukamela isho njalo inkosi ilanga ithi uma wenze isono ubojwayela ukuhamba uthi mina ngiyasabeka nibweni ngisabe mina lungila noya lapha kubakhokheli noma abashumayeli napha nabahlambulwa khona ufika uzivume ngoba uma isono usifukamela siyakhula esikhule lesono bese siyaqala siyakusobozela lesono so kuhle isono uzivume uma uzivume isono sifana neqanda uma uthatha iqanda ujikjele edongeni sivele siphahlazeke sivele siphele same time uma uzivuma kodwa maloko uzivikela uloku usiphikela isono sizogcina sisobozele wena lesono sakhe egcineni yasho njalo insizwe yathi isono kufanele usidelete njengomuntu edelete ingoma angasayithandi ku-memory card nayi incwadi kaJohn 12 verse 42 nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye kodwa ngenxa yabaFarisi abakuvumanga ufuna bakhishwe esinagogeni babekholwa uyena kodwa manje inhliziyo zibaphikisa ngoba babe bakhulu yes basabuthi bazohlekwa abantu nangu Sambothi siyamuzwa yena kodwa ngeke ngimvumele ngoba futhi ngizokhishwa phela sikhumbula ukuthi sekuneyinhlangothi manje uma ngimvumela uMfundisi Mhlongo ngimvumele ngenhliziyo ngingakhuluma phakathi kohlangothi engikuyona ngoba ngizokhishwa uzothusa ukuthi le ncwadi Mfundisi indaba yokukhishwa le indala nasebhayibhelini khona ukuthi no umvumela umuntu kodwa ungamvumeli phambi kwabantu ngoba uzokhishwa kade ukukhishwa kade kwaba khona kodwa ke manje into embi ukukhishwa engathi sekonakele kakhulu engathi sekonakele kakhulu umuntu usike sithi sindawonye acolela ukuhamba nowelinye ibandla kunami kunjalo athi uShembe singayifaki izangoma phakathi kwethu umuntu uncamela namhlanje ukuthi afake isangoma ngeke ungene ngeke Mfundisi ungene mina lapha kaSambothi
kodwa isangoma songena ngiphinde wathi uShembe ngisho ungasiphakeli ngisho esitsheni isitsha saso emakhaya yakhe ngoba umuzi bomkhulu wathi ngisho ibhikile masidlula sicela amanzi lihlale ngaphandle lapho uthathe khona usiphuzise uphinde uyolibeka lapho ungasihlanganisi ngisho into inkomishini noma iglass noma yini namhlanje usiphuza ungahlanganisi nezitsha zakho endlini into kade idlela isangoma namhlanje zigcwele phakathi ethempelini hey nangu umfoko amandla angazi noma uyanene owasikhombisa isangoma esikhulu esidumile la eThekwini ngisibone sesifaka uMnazaretha hayi ngoba siphendukile sovula uYouTube nje usibone lapha sikhuluma ngezigubhu sidayisa izigubhu senza yonke into kodwa ngisibone sifaka uMnazaretha nomqhele sihleli phakathi kwamaNazaretha asile lapha ya ngoba siyokholwa kodwa sibona imarket abantu abaningi kanje angizoyibulala imali lapha sathe siyavunyelwa uthi ubaba ilanga ensizweni yakaMakhathini uthi kulungile ke le ndodana yakho uyohlangana naye esangweni uyibingelele uyokhuluma nayo kodwa musubuyela ngaphakathi uyahlambuluka uthi ke umuntu uma efuna ukuhlambuluka ukuthi ungene uMngoma la ekhaya siyayikhuluma lento sikhuluma ngento kwakuthiwa kwakushunayela kusho umnikazi webandla uthi umuntu uma engene uMngoma la ekhaya akobuya nogobela wakhe ugobela ngazi kuthisha wakhona akobuya nogobela wakhe ezela bese ugobela asinika umoya kaShembe wawuthola mzwana ubhabhadiswayo ebese ekhipha lo wakhe ke bese sibuyiselo kaShembe usohlambuluka ke unjani lokho uzawuhlambuluka kanjani makunjani Mfundisi inkinga lento inkinga sokhuluma amanga sithi wathi hayi kulungile akashongo mina qobo lwamani ngihlala nginitshela ngithi ngabuya ngazohlala ekuphakameni ngoba yathi inkosi ngoba sokukhona ngeno uMngoma nizokufa menihleni nesangoma sabuya sazohlala ekuphakameni ma ikupho kuyo sikhuluma ngezinto ezenzekile ngama 60s namhlanje sezashintsha sokungabangani bethu kulungile ayisobuye sikhuluma leyo songena sijule kuyona kodwa sisahamba neinhliziyo ngeke ngathi umntaka Maria kade babemzingela befuna lenhliziyo yakhe ngoba babefuna lenhliziyo yakhe befuna nje ukuthi bangene enhlizweni ngoba umuntu uma esefuna ukukubulala ungena enhlizweni ungena enhlizweni ingane umfundisi uMngoma zangena enhlizweni wathukuthela kakhulu nami ngeke ngakhuluma ngeyami ukuthi umhlane wami wangena enhlizweni kathukuthela kakhulu ngabona sengonile ukuthi ngonile kodwa angaze ngixoxe le ndaba ngiyaqala nesengiyikhulunyiswe kaMfundisi uMngoma engathi noNkulunkulu la ngona khona ngangikhumbula nami angithethelele waba nenhlanhla kaMfundisi uMngoma ngoba wakwazi leyo nto waba semhlabeni wayixoxa nenkosi ikhona ngelinye ilanga futhi bayaphinda bahlale bayacabanga ukuthi lo sizomqhatha kanjani namaroma amaroma ngalezo ikhathi ayethi abantu abakhokha intela sokhumbula uMateyu laba bafica babathelisi kokuthiwa abantu abakhokha intela manje amaJuda ayevukela le ndaba yentela engafuni ukukhokha intela sebabothi no uma kuthiwa uMesiya kwathi uMesiya wethu lo uKristu yena ozosikhulula ngoba kusefikile manje ake sihambeni sekuyena siyombuza ukuthi ke intela lena sikhokhe yini na nalapho njalo ungazi ukuthi babesemzabalazweni ngoba befuna ukukhuleka cha babengeke emzabalazweni enkululeko babefuna ukubophisa yena babefuna ukudayisa ngomunye wabo ngoba bengamfuni zimpimpi zimpimpi kahle bafuna ukumbulalisa ngoba ubhizi ukhuluma nenhliziyo kushintshana inhliziyo lungisana inhliziyo manje bona bafuna ukumsusa lo muntu oloko ekhuluma ngenhliziyo ngingakangeni kule ncwadi engifuna ukuyifunda kaMark 12 verse 13 to 17 kade sihlushwe network kubalaleli sesiyifakile iposter ku Facebook page
inanda 88.4 FM bazongena abantu baphawule lapho na ku Facebook page sikhumbule kuphakameni ungangena ikhona ipost ebhaliwe sikhumbule kuphakameni ushare icomment yakho noma uphawule ngendlela othanda ukucomenta ngayo ngisazobheka nala ku WhatsApp ukuthi kuyalunga yini ngibuyele kule ndaba le ngithi umntaka Maria kade ayihlupheka bayakena ke bayombuza ukuthi nakho ke wena usufikile siyavuma icabanga abantu bathi siyavuma ukuthi wena uMessi bashaya ngathi bayamvuma kanti bafuna ukumdayisa kulungileke senze njani ke manje uKesari siyamkhokhela noma simkhokheli siyayikhokha intela noma siyikhokhi na umntaka Maria akaphenduli ngokuthi ikhokheni noma ningayikhokhi uthi lethani la uDanaria uthi lathi abalethe imali la kuyena sebeyamnika ke imali usayibamba wayiphakamisa uthi likabale likhandi la bathi likaKesari uthi nikani uKesari kukaKesari uyamuza umuntu onengqondo yasezulwini uyamuza umuntu onenhliziyo yasezulwini akasho ukuthi khokhani akasho ukuthi ningakhokhi uthi nje nika ngoba nithi uKesari lo futhi lento kaKesari nikani kuKesari kaKesari kwaphela kanjalo kade babemlinga umakho lapha 12 13 to 17 uzoyithola le ndaba singaze nje size siyifunde yonke kodwa silapho nje sikhuluma ngenhliziyo ukuthi indaba yenhliziyo abantu bake benze isenzo esisibona sonke ngathi sihle kodwa uthola ukuthi egcineni kuNkulunkulu akusethi Matthew 6 verse 5 incwadi ngathi siyafunda namhlanje la ekhaya kwenze nje Matthew 6 verse 5 nalapho nikhuleka ningabe njengabezenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasenhlanganweni zendlela ukuba babonwe ngabantu ngiqinisile ngithi kini sebewamukela umvuzo wabo ilento esikhuluma ngayo lemfundiso ukuthi kukhona izinto engizozenza ngoba ngizenzela ukubukwa abantu ngifuna ukunikela kakhulu ngifuna ukuyenkosini mina ningibone nonke kuthi yabona nje ngihambisa leli afridge ngihambisa leli yankomo ngihambisa leyani kodwa ethempelini kunomzalwane ongenalo ngisho ishirt ngihluleka ukuthatha kayi nokumthengela ngihluleka ukuthatha leli lami edala ke ngimnika umzalwane wami kodwa ngiya lapha enkosini ngoba ngikwazi ukunikela ngenkomo yonke enkosini kodwa ngihluleka ukuthengela umzalwane ishirt ngikhuluma leyo ndaba naye lensizwe esilaye estudio umfoka Mwandle wakwenza isimanga ngenilanga wangena kaWoolworths ufica indali kufanele ngawuthenga izingubo zakhe kunendali kaWoolworths kunokuthi kaWoolworths afike bese kuthengela izingane zakhe kunezingane phela uzele ziningi khona nonkosikazi qoqa thengela unkosikazi nezingane wayesebona amashethi amhlophe esendaleni mhlambe elilodwa lawo nje lele ngilifakile ngizoliqoka ngesonto elizayo nami ngahlomula kulawo mashethi yavela qoqa amashethi amhlophe ifike etempelini iphethe inqwaba yamashethi amhlophe esontweni yawayisa kubaphathi bethempeli amashethi angawaba yona yabayisa kubaphathi bethempeli amashethi ibona ababe sebememezela ukuthi hayi nakusekwenzeke kanje oshoda ngeshethi nangu umfoka Mwandla la usevele wanikela ngamashethi masha hayi ukuthi amashethi akhe awakhiphe wardrobe ngikhunjuzwa lento engiyishoyo ukuthi nalapho nikhela kaningabi njengabezenzisi ungathi mawenza into ngoba wenzela ukuthi sikubuke wenzela ukuthi ube mkhulu wenzela ukuthi sikuhloniphe awenzi uNkulunkulu uyayibuka inhliziyo yomuntu so akusiza ukuthi ngiphuma mina manje kuseni ngithi ngesabathini uyafika umakhelwane sihlangana naye la isangweni hawu makhelwane kwangcono ngakubamba nje ungakahambi hey yazi phela nje wena wedwa umuntu ongangisiza kulesimo hey yazi ingane nayizolo ilale ingadlile zizovuka zingikhalele namhlanje anginayo ngisho impuphu nje ngiphethe nami u20 rand nje ukuthi ngigibele ngesabathini mhlambe wokugcina sengithi mina hey makhelwane anginawo nami nje nginemali yokugcina ukuthi ngesabathini
ngincamela ukuthi ingane kamakhelwane ilambe ngoba mina ngifuna ukuya esabathini. Yena ngamnika hamba uthi ngaliphakathi lempuphu lezi izingane ngithi mina uqala kwaleyo mpuphu uzoyipheka ngesabatha akaligcinile isabatha akalona iNazaretha phela lo muntu akalazi aze ngakho ukuthi ingane uze kumuntu kaShembe futhi ngoba azi ukuthi umuntu kaShembe uzomsiza umuntu kaShembe uyamlandulela na uthi nami makhelwane eyogcina nje le uthi ngikhiphe ngamanye ngihlale mangaka ukuthi angeke ngikwazi ukufika esabathini ngeinyawo angithathe le mali nginikeza makhelwane zidle izingane zakhe sengenza umsebenzi omkhulu ngoba abantu bakaNkuluNkulu badlile uNkulunkulu uzongikhumbula ingakho inkosi uJesu beyibuza ngesabatha naye iphendula uthi angeke uyikhiphe enimbongolo yakhe ibhajiwe odakeni ngoba uthi isabatha na ingafi imbongolo uyibuka iyacwila odakeni niyayibuka ife nithi nina niyikhiphi odakeni ngoba nakho isabatha lembongolo ezinye izinto zifuna ngempela inhliziyo nengqondo yasezulwini sicele njalo ukuthi uNkulunkulu asiphe inhliziyo asiphe nemqondo nenhliziyo ake ngidlule kulesihlabelelo isihlabelelo 21:21 kwezamaNazaretha uzoqala nje sinamavesi amathathu silula sithi ngehlelo kuyisolo enhlizweni yami ukwenama kunyamalele weNkulunkulu wami ngizokhele mina ngedwa wenhliziyo yami umlilo oshisa umoya wami inhliziyo iyisitha sami ayingitsheli okuzayo namhla ngigcinwe izibopho enhlizweni yami cabanga unqaba ukusiza umuntu uyabuya esabatheni kuthiwa hey vele yashaka phansi ingane sathi hayi yaquleka vele yashona uphila nalowo nembeza manje uzophila naleyo nto unqabe nje umakhelwane uze kumuntu kaShembe ngoba yazi laba abanye ayivele sebathi ngisicefe kodwa lo kaShembe uzongisiza akezile kumuntu kaShembe kahle uze kuShembe lo muntu njengoba ezela ibhlungu leyo nto ngibona indoda ngelilanga ngangidlula efolweni ilandelwa ingane isuka ekhaya ithi misizongena etaxini kuyimandi ikhipha imali ephakethini ingane mithi yagijima iyawela esishayiswa imoto ingane lo muntu lo kasuka ekhaya ingane icela imali akayiniki kanti inhliziyo yethu ayisheshe ukwenza uNkulunkulu athi asikwenze yashayeka ingane akasaya emsebenzini uyayiveza le mali useme eminyango etaxini wenzela ukuthi ingane ingacomplain lumaphi uthando lapho iyo lento esikhuluma ngayo uMfundisi iyo lento esikhuluma ngayo izinto ezizenzayo ngesinye isikhathi angazi kodwa indaba inenhliziyo angazi noma wayefuna ukubuka abantu etaxini nini ukuthi uthi uyinika yini ingane imali eyakhe ingane usayidonsela ekufeni ngoba efuna ukubuka ukubuka ke manje namhlanje sikhuluma ngendaba yakhe emsakazweni ithi akase encwadini yezaga incwadi yezaga 4:23-27 ikhuluma ngokulinda inhliziyo lencwadi ikhuluma ngokulinda inhliziyo lencwadi yezaga 4:23-27 Zaga 4:23-27 Zaga 4:20 incwadi yezaga eyamashumi 23 incwadi eyesine yona bese kuba indinyana yamashumi 23 kuya endimeni yamashumi 27 amashumi 23 phezu kwakho konke okugcinayo ugcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila amashumi 24 susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe ezisigwegwe usidedisele kude nawe amashumi 25 amehlo akho mawabheke phambili nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho amashumi 26 yenza umkhondo wonyawo lwakho ukuba ulingane ziqine zonke indlela zakho amashumi 27 ungaphambuki kwesokunxele nakwesokhohlo chezukisa unyawo lwakho ebubini yes ngithanda la ithi
phezu kwakho konke ukugcinayo phezu kwakho konke okwenzayo ugcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila phila kusenhlizweni mfundisi inhliziyo iphethe konke inhliziyo izongibulala inhliziyo yona ezongiphilisa inhliziyo izongifaka ezulwini inhliziyo yona ezongikhipha iyayikhipha izinto inhliziyo inhliziyo ekubulala noma unako konke ifune ngaphezulu yes usunako konke unako konke kodwa akwaneli sithe ngesabathe edlula ngikhuluma ngathi khona lento ekukhulunywa amaSulumane kuthiwa uyothi usufikile ngosuku lwakahlulela seyibeka imisebenzi la bese uyabuzwa kuthiwa wena wawuyisigwili emhlabeni wayithola kanjani lencebo yakho awuchazi kuthiwa uzube isigwili nje kwenzeka kanjani wayisebenza kanjani uthi uShembe uyodla ujulukile uyodla ithukuthuku zakho uchaze ukuthi wayithola kanjani wayithola wasi uNkulunkulu lencebo yakho yasimsiza ngani wenzani ukulekelela uNkulunkulu emhlabeni ngalencebo yakho ingakho ubona amaSulumane enenhlangano ezingaka ondla azondle thina yazi siyihlazo ondla azondle thina mangithi thina ngisho thina amaNazaretha ngiyaka abantu bonke lawa abaphakelayo ama-soup kitchen ondla aze ondle thina amaNazaretha amaSulumane asiphakele asinike ukudla asifundisele izingane asifundisele izingane zethu ezikoleni enze yonke into nathi sinazo izigwili la kuleli bandla sinezigwili ezinkulu kabi sinayo yonke into kodwa angazi angisoli njalo kodwa sengisho ngiphakamisa ngikubonayo ngiphakamisa amaSulumane ngoba into engiyibonayo into engiyaziyo futhi le ukuthi ayayenza kodwa ngala kuthina ngeke ngiphakamisa into engithi khona ngingakaze ngiyibone yazi konke mhlambe inhloso futhi yomnika yayinjalo inhloso yomnikazi walokukholwa yes izitolo angazazi ingaka amaplaza ayimangaki okwakusebenza wona abantu abaningi basebenzela ekhaya kwafunda izingane la ekhaya ezinye zabahloli ezinye zodokotela zifunde ngokuthi kubanjwe itoho khona la ekhaya kwakunjalo angazi noma kusho njalo umshumayeli uZuma kade simdlala ngaleli yasabathi wathi ubabamkhulu uthi hawu ngangithi ngiyohamba emhlabeni seniphakela izizwe kodwa ngisanishiya namanje ngisaphakelwa izona ubabamkhulu hambe ngo1935 ukhuluma lawo mazwi ngo1935 iminyaka emingaka hamba usuka ku1935 uza manje sibheke kunye year 2025 manje siyohlanganisa over 8 years leyo nto esikhuluma ngayo esibheke kuyona manje kodwa namanje selapho sisaphakelwa izizwe kodwa usho yena uthi bengithi mina ezitsho yena uShembe oqala kwakungcono ngalesi sikhathi namhlanje kudlulele ngesikhathi thenga ngishumbila yonke into thengwa yonke into ngempela manje angazi uma sahlula uShembe ngale yaminyaka esifundisile ukuthi usho njalo umshumayeli uZuma umzwe kahle mfundisi ethi lokho engikwenzayo mina bengithi ngifundisa nina hayi uShembe lokho ayikwenza ukuthi wayithi uzenzela yena uShembe mina ngathuka mangifunda iMercury ka1935 kuthiwa wahamba emhlabeni was the richest black man in Natal akekho umuntu wayenemali engangeka Shembe Natal isigwili bathi kababuzayo uma iMercury sho njalo ubani wayenemali ngaphezulu kwakhe eSouth Africa umceba weaye nawo uShembe akatholakala abelungu babencane ukuthi was the richest black man in South Africa indlu yokuqala enkulu kunazo zonke kwi-Southern Hemisphere not eSouth Africa eSouthern Hemisphere umhlaba wonke ile yakhiwa la ekuphakameni so uShembe wayikwenzela amaNazaretha uShembe kwakufanele ahambe emhlabeni ehamba ngayo yonke inhlobo yemoto kodwa kuthiwa wahamba laza dabuka ibhluku eyobhabhadisa abantu bokugcina leSwazini laze lafaswa ngezipeletu ibhluku ehamba ngeenyawo eyobhabhadisa abantu wayengaba nemoto wayicela ulift koMafukuzela ahanjiswe oMafukuzela endaweni mayihamba kuphoqa ukuthi udinga imoto uMafukuzela amahambise ngoba wayenemoto so uShembe wayengenayo lenhliziyo yokufuna ukubukwa
Unjalo. uShembe wayisebenzela ikusasa lesizwe sabantu bakubo. Ingakho uzothiwa nehlabele sithi South Africa vuka kasho ukuthi mNazaretha avuka. Ukhuluma ngabantu bonke. Ukhuluma ngathi sonke siyisizwe ukuthi asivukeni ngoba wayizele thina endlu ensundu ukuthi sovuka sophuma phansi kwale ncindezelo. Kodwa ke Mfundisi sihloshwa inhliziyo uma singalungisi inhliziyo zethu noma uNkulunkulu angasibusisa asiphe yonke into ngeke siye ndawo ngoba asiphumeleli. Impumelelo yethu ibanjwe inhliziyo zethu. Simndawonye njengazuthi amaNazaretha wayindawo inhliziyo akukho kunye. Ngikhumbula incwadi kaJobe kaJakobe 4 ubone ukuthi ngempela athi ngicela kabi ngoba nicelele ukuthi nidlusele inkanukweni zenu. Niyacela ninikwa ngoba nicela kabi. Khona umuntu ocela anganikwa ngoba ucela kabi. Athi ngicela le yanto ngoba uSambothi unayo. Yes. Yeah. Inhliziyo njalo. Ngicela le yanto ngoba uSambothi unayo. Ngicela le yanto hayi ngoba ngizolekelela uNkulunkulu. Ngicela le yanto ngoba ngifuna ukuba ngcono nami ngibonakala ukuthi yazi into esishaye kakhulu emfundisi mangibuka mina kukhona omubungenile kumaNazaretha yazi wangena kahle njengoba sithi nenkosi uJesu babeyilinga kodwa ke isheshe iwabamba amaqedi. AmaNazaretha ayikho into ayenzela uNkulunkulu njengamanje. Yonke into senzela abakithi. Mangivunula ngemgidini ngiyogidela abakithi. Mangesabatheni ngiyokhonzela abakithi. Uzoyikhonzela nini wena? Yini engiyenzela uNkulunkulu ke? Yonke into thina abakithi. Yiyo lento esiyenza ukuthi sahlukana sangakwazi ukuthi senze into yobuNazaretha njengamaSulumane yonke into ayenzayo ayenzela iIslam ukuze inkolo yawo ibonakale iphakame uNkulunkulu wayo njengoba sikucabanga sisohleleni lamaNazaretha kodwa ngikhuluma ngamaSulumane ngoba uNkulunkulu wawo siyambona ewenzela izinto siyawabona futhi ukudla kwabo kunomehluko okwabo abakunika uNkulunkulu thina kuphe sikwenzayo sakunika uNkulunkulu. Sineyifundiswa sinemali sinako konke kodwa inhliziyo ayivumi ukuthi senzele ubuNazaretha into ethile. Lento ifika ya divide iqale lapho ukuthi yonke into ngenzela abakithi kathi nya kwangena lento yeinhlangothi yonke into ke mangiyenza ngenzela lo lahlangothi ke ngeke ngilenzele lo lahlangothi ingakho savula inhlangano ngiphinde ngakhohlwa sengikhohlwe indaba yevoice note yalo sisi lo esalungisela ingane yakhe indaba ngoba iNazaretha Judicial Council asebenzeli uhlangothi sebenzela ubuNazaretha nombane odinga usizo siyamlekelela kumanje nje abantu baxoshwe emsebenzini baxoshela indaba zokujova siyangenelela la sikwazi ukungenelela khona bakwazi abantu ukuthi bathola usizo kulezo zinto lezo esibhekene nazo ake ngidlule futhi nathi sihlabelelo 154 hlabelelo salotshwa ubaba mkhulu umprofeti empuza ngo-June 28 1928 esethi ngiyakholwa kuyise nakumoya engcwele nakuyinhlangano yabangcwele baseNazaretha ngokuba ngiyathanda ukubona lelo lizwe elizayo. Inhliziyo yami njengeyisilwane angivumi ukulandela. Ngisize wena Nkosi. Mina ngithanda ukukholwa ngoba ngiyathanda ukubona lelo lizwe elizayo. Ngizoyibamba la Mfundisi ngoba ithi inhliziyo yami njengesilwane. Inhliziyo lesikhuluma ngayo ukuthi ukhona lathi uPaul khona inhliziyo yakhe ikimenzise lokho angakuthanda kuthi lokho akuthandayo angakwenzi ingabe ukwenza lokho akuthandayo uthi uyaletha inhliziyo hayi musu kuyale njengoba eshilo uShembe athi khona leke ifika ingabaze uthi wena wenza lokho ithi yona ikuphikisa impela inhliziyo noShembe ukhuluma leyo nto ukuthi hayibo
nakho ngiphikiswa inhliziyo uma inhliziyo ingalungi ngempela lokho kuba umthelelo ukuthi noMnazaretha bonke ngeke bulunge ngoba inhliziyo zamaNazaretha izona ezonakela inhliziyo zethu zonakela kodwa makwalunga inhliziyo kuzophumela nasemadokodweni ethu ngoba idokodo leli ilona eliphethe lenhliziyo kodwa uma inhliziyo ngaphakathi lento ifana nemoto mfundisi imoto ungahlala uyifaka uoyela njalo uyawushintsha uoyela ufaka uoyela oclean njalo uyawufaka kodwa kunento ekuthiwa oil filter uma ungayishintshi i-oil filter incane nangathi inhliziyo lapha emotweni oil filter incane uma isike yaclog i-oil filter imoto izoqala iveze inkinga eziningi ngoba sekungcola i-oil filter wona amafutha ubuwashintsha kodwa awuzange uyishintshe i-oil filter fanele ukukhipha i-oil filter ke manje ushintshe i-oil filter ufake enye i-oil filter iqala imoto futhi ihambe kahle ngoba iyona inhliziyo leya esuke ifuna ukulungiswa nomuntu kunjalo kufanele silunge makwalunga inhliziyo ingakho sihleli phezulu kwenhliziyo namhlanje ngoba iyona elawula izinto eziningi sinqubuzana kangaka senza yonke lezi inhliziyo indaba inenhliziyo akukho kunye inhliziyo iyona enza konke inhliziyo nje mfundisi nesikhathi sesithanda ukunakala ngicabanga ukuthi imemezelo esinazo nje yizo lezi esihlezi siyiphethe zikhona incwadi maNazaretha uShembe yakhuluma asibange sangena ezincwadini lezi ke esihlezi siyiphethe intshumayelo zenkosi ilanga nansi incwadi ikhona ithi intshumayelo zenkosi ilanga na inkosi ilanga uzofica la ikhuluma yona indaba yenhliziyo ikhuluma kakhulu la kule ncwadi abekhona namaclip ngenxa yesikhathi sisawadlalanga kodwa nesikuphethe sikuqedanga kodwa besibamba lapha ngoba phela isikhathi intshumayelo zenkosi inyanga yezulu ikhona incwadi advocate uTH Mnandi usibhalele bakwethu usebenzile umsebenzi omkhulu kube isikhonzi senhlupheko futhi kuseyena advocate TH Mnandi bese kuba umlando kababa mkhulu wokuqala owabhalwa uMafukuzela incwadi ethi uShembe i-edition ka 2018 le eyavuselelwa imini uqobo uThabo kaSambothi into yadala ukuthi ngivuselele lencwadi ukuthi nganginayo icopy yayo sengizwa abantu bekhuluma ongekho kulencwadi ngoba bazi ukuthi abantu abanayo ngase ngiyabona no abantu bazoduka bese nomsebenzi kaMafukuzela ayonikwe uShembe uqobo uMafukuzela kwaye ubaba mkhulu kuyena wathi dube ngoba ihlala khulume bayasho obabuzuma la umshuma Zuma bethu ayabuza ethi nina ningibuza ukuthi ngubani ngivelaphi wathi dube ngizokutshela yonke into ukuthi mina ngubani ngasukaphi ngizokwenzani la ngifuna uyibhale lento kodwa ungayikhulumi ngisaphila uma wayikhuluma ngisaphila uhamba kuqala kunami emhlabeni ngiyothi mase ngihambile bese uyayikhuluma ke lento nangempela gamba ubaba mkhulu uDube wafika 1935 May ePhakameni wase ebiza umhlangano wathi ucela wonke amaNazaretha ngoJuly aphelele ePhakameni 1935 afika amaNazaretha agcwala umuzi wasePhakameni waseyithula inkulumo waseyifunda eqale kodwa ngokuyibhala ephepheni ilanga sizokhuluma ngayo mase esikhumbuzweni Nkosi mayivuma mfundisi ngicela ushiye number sesihamba ake siye number ke bese siyavalelisa 060 61 31 515 060 61 31 515 uMfundisi uMhlongo uThabo kaSambothi ke lo inamba 076 054 3833 Thabo Sambothi 076 054 3833 abalaleli inkosi mayivuma ngesabathe elizayo sophinde sihlangane futhi sithi sikhumbule kuphakameni Thabo kaSambothi umfundisi Jesu Mhlongo ukhona noMfowamandla la usandile uMfowamandla naye osisiza kakhulu khona la behind the scenes sibonge nako umdidiyeli technical producer yethu uAndile uMfowakadlamini
esinaye khona la naye obuye sithi mase sixakwe yinkinobho la abuye azosilekelele technical producer wethu sibonga kumdali wezulu nomhlaba osivumelile ukuthi sikwazi ukuthi sibe la sizokhuluma izindaba zakhe zasekuphakameni nangesabathe ezayo sicela benathi uNkulunkulu anibusise amen. When we return, more of the music you love. Did you know that South Africa loses more than 9 billion rand annually due to water leaks? Now with the outbreak of COVID-19, we are all required to wash our hands regularly. Please ensure you do not leave your taps running after washing your hands. Water is a precious and scarce resource. Play your part and help save it. For more water-saving tips, visit dws.gov.za. #SaveWater. This message is brought to you by the Department of Water and Sanitation. Well, you ready? A lot is happening in life, but a lot is worth having. We in the 8.4 FM app and become one of our exclusive members on this app.